nguhaye ikaze nizere ko wakoze subscribe kuko niba ugejeje izi saha utarayikora nakubwiza ukuri hano uba uri kutwiba ukurikije amakuru tuba tukugezaho gatanu kuri gatanu. Urabizi ko tuba tuje mu makuru ya politiki, tuje mu makuru y'umutekano, tuje mu makuru y'ubutabera, by'umwihariko tugaruka kuri politiki mpuzamahanga ndetse cyane cyane tukagaruka no ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngaho ni muri teritwari zitandukanye ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu munsi rero inkuru ziramira izindi, uyu munsi urugamba rwabaye urugamba. Turajya ahantu hitwa Mutarure. Ahantu hitwa Mutarure rero ndakubwiye ngo abantu bitwa abarundi bagize gutya bivanga n'abanya South Africa, kwa Kongo. Muribuka ko nababwiye ko hari indege ebyiri za Antonov, indege nini z'igisirikare cya South Africa zazanye abasirikare zikazana n'ibikoresho bakagwa kuri iki kibuga cyo mu Burundi cya Melchior Ndadaye, ikibuga neza cyegereye Uvira ucyambuka umupaka wa Gatumba. Bagize gutya rero bahita bambara imyenda yose impuzankano z'u Burundi n'abanya South Africa bose bivanze, barangije ngo baza kurinda umujyi wa Uvira. Nicyo rero cyari kigiye gutuma nkubwira ngo ahantu hitwa Mutarure, nyuma y'uko M23 ku munsi w'ejo biriwe bayotsa igitutu ahantu bita Gatogota, ku buryo ngo byari byayitogotanye, ndetse nababwiye ko ahitwa Sange na Gatogota M23 yari imaze kuhafata, ariyo yari iri kuhagenzura. Barangije rero abarundi na FARDC, kumbe M23 ntiyamenye ko harimo n'abanyafrika y'Epfo. Niyo mpamvu rero ngo bayikubise ikintu cyitwa umwoto Gatogota, birayitogotana ngo irangije ikora icyitwa repli strategique, irangije avuga ngo ibi bintu ntabwo twabishobora, reka dusubire inyuma. M23 rero guhera iki gitondo n'uyu munsi ngo M23 yabyutse ikora ikintu cyitwa kwihimura. Babigenje bate rero? Muribuka drone nababwiye yishe uwitwa Makanika, uwitwa Rukunda Michel Makanika koroneri. Drone yamwishe za zindi zitwa kamikaze, za zindi z'ubwiyahuzi, za drone zigenda zikahita ziturika, zishobora kugenda zikamara nk'umunsi wose mu kirere zitegereje igipimo, zarangiza zikamanuka zishwanyaguza. Iyo drone rero niyo M23 yifashishije kuri uyu munsi kugira ngo yivune umwanzi ejo wiriwe uyitogotana hano muri za Gatogota nahitwa Sanye, ndetse bakahabirukana. M23 yagize gutya ibasanga mu birindiro bari barimo ahitwa Mutarure. Ahangaha hitwa Mutarure ngo M23 yazindutse bakiri kuri foreni, hahandi baba bagiye kumva ikintu nakwita nk'amabwiriza, ngo M23 yifashishije ya drone ngo irangije hano ku mukutano ngo ibarekuriramo ikintu cyitwa ibibombe, ndetse n'iyi drone bashwanyagurikiraho, ku buryo byibura ngo abarundi bagera muri 467 aribo bahise bahasiga ubuzima. Kandi ubwo muri aba barundi niko harimo n'abasirikare ba South Africa cyangwa se abasirikare ba SANDF, ndetse ngo n'ibifaru byari bihari, ibifaru byageraga muri 3, ariko bitari ibifaru bingibi bya tanka cyangwa se bya burende, ndetse ngo n'amamodoka y'amarandi kuruza yaraziritseho imbunda zo mu bwoko bwa 12. Izi zose zahise zihiramo hano tayari. Ubwo kuva ubwo rero ababashije gukwira imishwaro ngo ubu bari kwihagararaho, ubu barakidefanda. Ubu ngubu urugamba ngo noneho rwabaye urugamba. Ubu ngubu ivumbi ryatumutse ahangaha n'ubundi muri ibi bice bya Mutarure n'ahangaha hitwa muri ubwo n'ubundi iri muri ibi bice mu 23 bayikoyemo ishaka kwigarura, n'ubundi ni za Gatogota na Sange. Ubu ngubu ahangaha tuvugana rero ngo ikintu cyitwa urugamba hano rwabaye imberenge. Amakuru yabaye menshi, nakubwiye ko amakuru ari kumira yandi. Reka twerekeze ahitwa Walungu. Hari umuyobozi witwa Generali Iyakutumba, ndetse uyu nguyu akaba ari umwe mu bayobozi ba Mayimayi bakomeye. Generali Iyakutumba rero ngo we na FARDC bifatanyije
ngo bagize gutya bakora ikintu cyitwa kugaba ibitero, bya bitero bikomeye cyane, bya bitero simusiga babigaba muri iyi misozi y'Umurenge, babigaba kuri Twirwaneho. Ibi ngibi byabaye nyuma y'uko Twirwaneho imaze gutangaza ku mugaragaro ko noneho ibaye umutwe witwaje intwaro nawo wiyemeje kurwanya ubutegetsi bwa Kongo, cyangwa se wiyemeje kwifatanya ne mu 23 gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bwa Tshisekedi. Kuva rero murabizi imbere bajyaga babatera, ariko bakabatera bo bavuga ko ari abaturage birwanaho, nyuma y'uko batangaje ko noneho ubaye umutwe w'inyeshyamba wiyemeje kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ahangaha noneho babaye nk'aho bikoze cyose nk'aho bikoreye ishyano cyangwa nk'aho bikoreye ibara. Ahangaha rero niho Tshisekedi yahise tangira abwira FRDC, arababwira ati noneho ku mugaragaro abangaba tugomba kubatsemba. Ni muri urwo rwego rero za mayimayi bishwambuke FRDC abo bose biteranyije bagaba igitero ku Banyamurenge batwirwaneho, ahitwa Mikenke, ahitwa Irumba, ahitwa Kavumu. Aha hose ngo bakoze ikintu cyitwa ibiturage babitwitse, babigurumitse, bari bamanukanye ngo imodoka za zindi ziremereye, imbunda nini n'intoya. Ndakubwiye ngo ahangaha ivumbi ryatumutse, ahubwo Banyamurenge ni musengere bene wanyu, abandi mumanuke mujye kurwana inkundura, mujye kwifatanya na bene wanyu, murebe ko nyabona mwene wanyu Masunzu ushaka kubamara, murebe ko mushobora koko gukomeza kwirwanaho. M23 rero nta kintu yabashije gutabara kuri bano Banyamurenge, bari barimo barotswa igitutu na FRDC ndetse na mayimayi, kubera ko M23 nayo ibi ngibi biba nibwo yari iri hano Gatogota nayo byayitogotanye. Cyakora sinzi niba uyu munsi iri buze kunyaruka ikagera muri ibi bice nyine bya Irumba na za Mikenke, kubera ko M23 nitahagera FRDC imeze nkaho yamaze gufatisha, noneho sinzi ikintu kiri bube. Aho ngaho ni muri ibi bice bya za Minembwe, muri ibyo bice nyine bya za Mikenke. Ariko hakaba hari n'andi makuru avuga yuko muri teritwari ya Fizi naho ngo hashobora kuba hariyo ibitero, hashobora kuba hariyo imirwano, nubwo ntarayakurura neza yo mumenye ngo nayahe, ariko ngo naho hariyo imirwano, kandi hariyo imirwano itoroshye. Reka vanda mite niyizira muri teritwari ya Nyiragongo ngo abantu bitwa FDLR byabakomeranye rero nkoka byarana. FDLR yari imaze iminsi ishaka gutera umujyi wa Goma. Abacukuye indake hano murabizi ko uwitwa General Omega hano ahangaha muri za Kibumba, kuzamuka muri iyi misozi ya za Kanyamahoro, kugenda ugakomeza no muri ahitwa za Nyamishwi, urumva, kugenda ugakomeza muri iyi misozi yo ku mabere y'inkumi, kugenda ukazamuka kugeza mu kirunga cya za Nyiragongo. Ahangaha ubundi hari mu macumbi, hari mu nkambi ya FDLR. Ahangaha ni naho bari baracukuye indake nyinshi zishoboka, ahangaha niho bihishaga. Ubwo rero ngo bari basigaye, bari bitsimbyemo, bari bafite umugambi wo kuza kongera gutera Igoma nk'uko Wazalendo yateye Bukavu. Hanyuma rero izi FDLR M23 imaze kubimenya, yatangiye kongera kuzihingamo ubudehe, izindi ikajya kuzikura mu myobo muri izo ndake aho zabaga zihishe. Abandi batangiye kubimenya ko M23 yamaze kumenya aho bihishe, abandi noneho batangira guhunga. Baravuga bati noneho ubwo zatumenye, ubwo M23 yamenye ahantu noneho duherereye, ubu ngubu byanga byakunda, ubu ngubu katubayeho, niko kugira gutya rero bagira gutya bati bagomba guhunga. Ubwo rero operasiyo yo guhunga ni operasiyo M23 irimo irabakubitira ahantu hitwa mu myotsi nk'ininja. Abangaba rero batangiye guhunga ngo bari kuvano za Nyiragongo, bagakomeza ahitwa za Kirorirwe, bagakomeza muri za Masisi, bakagera aho za Nyabyondo,
bakagera hitwa za Makombo, ariko ubwo hose niko M23 iri muri ibi bice, iri muri iyi misozi n'ubundi ya za Kirorirwe hose aho bari kunyura. M23 iri kubagurukana, mbese bari kubakubita ikintu nakwita umugenda. Ngo rero bari kugenda bakagera ahantu hitwa za Macumbi, bagahura na za Nyatura, aho hose ngo nizo ziri kubacumbikira, nizo ziri kubagaburira za Nyatura, cyane ko murabizi ko nyine bakorana zabibwe na za Nyabyondo. Ngo aho hose ngo bari kuhajya bagamije kujya hehe, bari guhungira Warikare. FDLR ngo ubungubu noneho yose irashaka guhungira Warikare, ngo nubwo ko bari guhaguruka abari kugerayo ari mbarwa, bitewe nuko M23 irimo irabakubita umugenda, irimo irabakubita ikibuno mpamaguru, hahandi umuntu akubuza amahoro akakubuza n'umutaro. Bivuga ngo rero abagerayo abari bugere Warikare ewana baraba nugushima Imana. Ubwo ibyo byose kandi biri kuba mu gihe nanone ahangaha ni muri teritwari ya Rubero. Hano muri teritwari ya Rubero nakubwira ngo M23 kuri ubu ngubu yamaze guhagurukira abantu, nakubwira ngo ni FARDC n'abarundi. Nakubwiye ukuntu ibintu drone M23 yakoreye abarundi ahangaha muri za Mutarure, muri ibi bice nyine bya Uvira. Noneho M23 yari imaze iminsi Sukoyi iyirasaho ahangaha muri teritwari ya Rubero. Noneho FARDC bagira ngo M23 itinjira hano mu mujyi wa Butimba. Mbese basaga nkaho bari guproteje kugira M23 itabinjirana mu mujyi wa Butimba. Kwa guproteje ariko kwa kiyimirwano yo hasi batayishoboye, barangije ikintu bakoze ni kimwe, nuko bakoresheje indege ya Sukoyi imara iminsi iri kumisha ibisasu kuri M23 mu duce dutandukanye yari irimo irakontorora. Ndakubwiye ngo ku munsi w'ejo ahitwa Busolovia, ahitwa Bingi Mutongi na za Mambasa na Ndoruma na Rubango, M23 niho biriwe babarasira M23 ikintu cyitwa Sukoyi, iyi ndege y'indwanyi ngo yari bamereye nabi. Ariko kuri uyu munsi nabo bize ikintu cyitwa umutwe, bize ikintu cyitwa umutwe wo kwivuna umwanzi, ngo ku buryo nabo batangiye gukoresha za drone, izi ngizi za kamikaze batangiye gukoresha no mu majyepfo. Ngo M23 ikuzamukana ikintu cyitwa BM21 cyangwa se za mbunda bita Sabasaba. M23 izamura imbunda bita SPG9, ngo ku buryo ikintu cyitwa ya ndege yitwa Sukoyi ngo niki kwakandagira, kuko yamaze kubona ko bazanye imbunda ziyihanura. Noneho gusa ngo ikintu kiriho nuko n'ibibunda byose bya FARDC byasaga nkaho biri kunganirwa n'iyo ndege ya Sukoyi, byari biri kubasheringaho. Ubu ngubu byose M23 nabyo yamaze kubitwika ikoresheje ya mbunda ya BM21 cyangwa se indi bita Sabasaba, ya indi no kura makompura nka 40 nangahe mu masegonda cyangwa mu munota. Uko nguko niko bimeze. Ubwo umenye ngo ikirere ngo cyahindutse icyokotsi, ikirere cyahindutse umwijima ahangaha hose muri ibi bice bya Nuza, ahitwa za Kamburu, niba ari Kamburu niba ari Kimburu. M23 irimo iraha abantu isomo hano ivumbi itumutse. Nuko nguko amakuru y'urugamba yifashe, ariko by'umwihariko ubwo reka twinjire no muri politiki na diplomasi. Muri politiki na diplomasi ndakubwira ko kugeza kuri iyi saha u Rwanda, bitewe nuko leta y'Ubwongereza yarufatiye ibihano, by'umwihariko ikagenda ikajya ku ruhande rwa Kongo, ikabugamira kuri Kongo, yarangiza igafata ibihano ku Rwanda. Ubwongereza, u Rwanda narwo murabyuka ari deal bigeze gusinyana yo kuzana abimukira. Hanyuma Ubwongereza burangije buhagarika iyi deal, ariko bitabayeho mu buryo buri officiel cyangwa se mu buryo bwanditse, kandi iyi deal yarakozwe mu buryo bwanditse. Niyo mpamvu u Rwanda rwagize gutya rukabwira Abongereza ngo muratwishyura miliyoni 50 z'amapaundi twari twemeranyijwe, kuko n'ubundi ni mwebwe mwishe deal, ntago ari twebwe
twayishe. Ubwo ngubwo rero bivuga ngo uko byagenda kose ni uku nguku, mbese izi miliyoni 50 z'amapawundi ubundi zisaga miliyari 89 z'amafaranga y'u Rwanda. Nibyo nari ndi kuvuga, bazadukatira inkunga ariko haraho tuzazigaruriza. Ayo ngayo niyo makuru ari kuvugwa mu bijyanye na politiki na diplomasi. Ndetse ikindi nakubwira nuko igihugu cya Canada nacyo ubu ngubu tayari cyamaze kudushyiriraho ibihano, cyamaze gushyiraho u Rwanda ibihano, harimo guhagarika ubuhahirane mu byinjira mu byajyaga muri Canada, hariho guhagarika inama n'ubundi buryo bwose bushoboka igihugu cya Canada cyazanagamo inkunga. Ndetse kubera iyi mpamvu igihugu cya Canada kikaba kigiye no gushora arenga miliyari 15 z'amadolari kiyashora mu bahungabanijwe n'izi ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngusaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana no mu yandi makuru atandukanye. Nitwa Storyteller, mutangazaji wa habari RPG cyangwa Rocket Propelled Grenade. Dusubire no mu yandi makuru, mu zindi update zizajya ziba zigezweho, ndetse kugira ngo turabakunda cyane.